ngifike lesikhathi la ngiganwa khona kwacaca isikhathi sokuthi nami ngigcina zonke izinto zosiko ngase waqalwa ngitreat elokishini baba nento e4 room ngamlanda baba elizongibikela umuzi mefika la wafika wathi uzobona mefika wathi hayi lalela mina ngifuna umuzi angiyibiki indlu wathi indlu yenze ngibiki indlu mina ngifuna umuzi ingajuluka ngathi lendoda amadoda kodwa nami ngiyawubona umuzi wakhe udeda ngendlala uhamba uzokhohlwa egcekeni ukuthi usuke ngaphi waya ngaphi engqondweni yami ngajulukela ukuthi manje ngifisa ukumakhela umuzi inhlanhla enkulu lento hambe ngithandazela abantu ngathandazela abantu kwenye indawo untombazane wayegula engaphilile ngokomqondo wasinda intombazane kanje ukuthi emndaweni emphakathini bese kade engumuntu obegcina ekhumula enza zonke izinto kwase kujika manje wayesevele ethi manje wasengiphile kanje wathola umuzi kwenye indawo wathi yabo manje ngisahlala la wathi mthandazi ngezwa uthi ufuna indawo la indawo inhle indawo wabele wanginikeza umuzi wakhe ntontombazane manje unikeza umuzi wakhe wakhelele noma wakhe nodade wakhe hayi lo gogo wathi nami ngiyahamba la kule ndawo inkulumo za kule ndawo zilungu zimbuyisele emuva eguleni kwakho indodakazi kanjalo nodade wabathi hayi nathi sihamba siyoba ngandawo bayohlala ngandawo ngabe ngathola umuzi oyimizi emithathu ngagcina sengihlanganisa and into eyenzeka lapha angizange ngikhokhe imali enkulu ngakhokhela nje ukuhlala nokubekwa kuphela ngahlala ngawakha umuzi ngenhlanhla mase ngimbizayo sengithi ake umuzi ukhona sengakhile waseyafika umefika wafika wazobona mefika ezobona ngabe wayihamba noma ngabamba imbuzi emanzi ngabamba impongo ngabahlabisa bangenile bazobona amagceke kwadliwa ngabachazela ukuthi uma ukuthi nihamba nazo uma ukuthi niyayihlaba ziyahlatshwa abathana silungisele impahla sizohamba bahamba neinhlangothi zakhona bahamba nazo kodwa nje isithebe zadliwa uma sebuya kwangibiza wathi sengimisile usuku lokuvula umuzi bese limisile usuku alimiswa yimi bese limisile usuku wathi woza nembuzi ngizotshela uyihlomkhulu ukuthi usungakhela umuzi awuma ngifika lapha kukhona uselwa lolu isihlahla uselwa lolu kukhona isigaxa sehlala akhulumela nembuzi asho kathi cha baba lo mzukulu wakho usengakhela umuzi ngesonto elizayo ngiyahamba ngiyobika umuzi wami ngicela baba ungilandele uhambe nami ufike umbone ukuthi uhlalaphi ukuze mufike la uzobheka abazukulu bakho abala egcekeni yena ubungamboni udlule uyombheka lapha la ngizokukhombisa khona awunga understand akuqala ekutheni vele uhambe uyokwenza umsebenzi ufuna ukuthi kube ngathi kha uyabikelwa ukuthi uyobeka umuzi futhi uphinde naphambili ekhaya mase kufikiwe ufike lazi ikhehlela umnikazi wenu nonke elingasekho usunguphi wena lizofica abanye la wena lizokutholana wafike ngqondo yakushuthi mangase ningabikwa liyonginika inkingi njalo ngifuna ngingangitholi senginecala ukuthi ngibhungile uma seqedile bathatha inyongo bathatha umhlwele ngelanga leli azobika ngalumuzi wafika nehlali leli elifake la emhlweni wafika noselwa lo uma efika la angikhombisa indlu abantu abadala ngamkhombisa uround wangena khona wafika wathi kumbala imsamo ngibekela umsamo ke manje watshala ihlali waligqiba phansi wathi vuvuvu inyongo awule nyongo le yaya asuke la ekhaya wathatha uselwa lo walibophela phezulu waphuthuza amanzi enyongo wonke waseyithatha leli ukuzana iblada leyo wayifutha wayibophela la kulolu uselo hayi ngamiye ngathi hayi baba uhlale kwenze umlungelo uyazi mina ukuthi wayezathi mase ngimbuza kakhulu athi hey wena uyathanda ukukhuluma uthe suka waye ehlala phansi asimbuza athi ayibaba yini manje phela ngiyamazi inyanga mhlawumbe inyanga siyenza imkhuba yayo kwenzakalani wathi hayi uyabona lo yaselwa njoba ngibeka la uselo isihlahla sikamoya uselo luyamila kodwa asikho isithelo kwazi usidla phakathi mulqobhozo ukuthi ufica umoya phakathi yilakho nimimoya yabadala iba unkatho khona ihlale khona
wathi njengoba ngithela le nyongo la le nyongo ngathi ayibona ukuthi isiwafu ngathi mina wathi ngiqale ngayithela lapha emuva kuyihlo omkhulu la kwakuvele kuthela khona okhokho bakho khokho wakho wayithela khona umkhulu wakho wayithela khona nami ngithela khona wena ngoba ke uphuma umuzi wena usoqhubeka uthelela kulo umuzi engwakhelana ngiyawubika ixhumene ngixubanisa imimoya yabadala manje baba efuthela inyongo athi ukudala ngifutha inyongo ngithi ngiyafutha umoya wami ushiya phakathi inyongo wena muhlaba manje uthela inyongo lapha uthela la phansi ufutha ubeka lapha sekukhona umoya wami nowakho lapha and yethu umuhlehlele emuva ekhaya kukhona umoya wami nemoya yobaba mkhulu bakho lokho bakho abangasekho wadonke ixhumanisa umoya womsamo alright and ngathi ngiyapho phansi wathi ihlala lizalwa isihlahla sesihlala kahle yeah alright lento nje obifakwa la phansi ngizothi lo muzi awuhlale kahle kube khona inhlala kahle kulo muzi wathi mawubona ingane igula ingasasindi uyibona uba leyinkinga engasaxazululeki undlala ucansi umlalise la ngaphezulu ushisa impepho uthethe kuzovuka laba abantu ababenzela umsebenzi beyinyongo bamthandazele bayimoya emihle namathongo ngoba balele ubuthongo la okhokho bakho nomkhulu bakho kodwa bazovuka ebuthongweni bayiphilisa ingane noma ungawuthola umsebenzi bazovuka bayibheke ingane bayivulele indlela sheshe kuvuleke ingadlanga khubala uke wakhuluma futhi ukuthi sengizwe ngathi usukhuluma indaba yamathongo manje ngathi mangikhuluma indaba yamadlozi ngakuza ukhuza ubabaza uthi amadlozi umoya engemihle ngaze ngathi kuwe yikho abasindisiwe bebiza ngamadimoni wathi kunjalo babaqinisile abantu abasindisiwe mebethi bebiza ngamadimoni ukuthi nje kuphela baqambe igama labo igama lalabantu bakithi ababe namacala bangawalungisa kwaze wafika isikhathi sokuthi kuphela isikhathi sokuhamba ngaphezulu komhlaba baye emathuneni babizwa ukuthi amadlozi into edala babizwa ukuthi amadlozi ngoba abantu besidlozana ababuya ngesidlozana sebeza kuthina esiphilayo bezosibamba basiphoqe ukuthi asibalungisele inkinga zabo lezi inkinga zabo othola ukuthi zoni wayibona besahamba ugcina bengayisolvanga ekugcineni igcina sekuthiwa abantu besidlozana amadlozi labo bantu abalele ubuthongo abaphumulile one baphika ingane ningavumele ukuthi ingane ibuye ingane engaziwa la ekhaya number 2 uthola ukuthi benza amacala emndenini uthola umuntu wakhipha inkomo la isibayeni ekhaya wayidayisa wathi inkomo ilahlekile izinto ezisuke seyivela ngale mase efika emathongweni ngoba amathongo abheke yonke into eyenzeka la ekhaya so uma ngabe sekutholakala ukuthi wenza into enjalo awukwazi ukuzolala ubuthongo uphumule nalabo basebuthongweni abahambe kahle abaphumulayo ekhandleni kwabo ukuhluphekela umndeni bezamela umndeni uma ukwazi ukuthatha into yala ekhaya uyidayisa ngaphandle ungakwazi ukuthi udayisa into yakho igqokile ukuze uthenge iphilo elizodliwa ekhaya awuqualify kuba ithongo uyofube idlozi amadlozi kufanele nisiwalalele kodwa ke ake ngicela ungiphendule masibuye eTolo ngoba sengibona indlela osuphendule ngayo ukuthi amadlozi sidlozane laba bahambe kabi bengenzanga kahle bese ukuthi amathongo yilaba abalela ubuthongo abaphumule abahambe benze kahle na umbuzo wami kufanele yini siwalalele amadlozi masibuye eTolo mbona KZN TV ihlina Dotela okuyena uzosifundisa kabanzi ngendaba yomuzi seTolo sabuye